Utongoria wa kanitha wa Anglican guku bururi-ini ni uhoete atongoria na ateti kunina njatukano iria ikoretwo igithegea na ithenya-ini riu magerie gucokaniriria a Kenya na njira ya thayu. Urumwe uyu wa tungatiri ugitongorio ni Archbishop Dagitari Jackson Ole Sapit marahoya ateti kwaga kwihura githuri hari cira wa riboti ya BBI uria uhanditwo igoti-ini na ithenya-ini riu gweterera matua ma igoti. Tunaomba ya kwamba sisi wote tuheshimu kotini na uamuzi wake, ile ya sasa na ile ambayo itakuja baadaye, na tunaomba parliament wasisitize kulete mabadiliko kwa vitengo kama public party primaries bill reforms ya kuangazia katiba yetu kila wakati, ile tuwe na katiba ambayo ni progressive, lakini ni katiba ambayo inaweza kuhudumia Wakenya kikamilifu. Ole Sapit augite icunjĩ cia gatiba iria irabatarania gucenjerio bunge-ini ya bururi gwikwo guo gutari na ngui angikorwo ni igukorwo iri na kiguni kuri Mukenya. Yale mengine ambayo parliament inaweza kubadilisha na ni ya muhimu kabla ya 2022 tusiweke, ili tuweze kuwa na nchi ambayo inatawaliwa na katiba kikamilifu. Ateti moritio kwaga kugayukania muingi mbere ya mahingitie ciiraniro iria meranire iria ni hamwe na kuheana motungata magaciru mogima wa mwiri, kuhukia ungumania hamwe na kuhe magoti wiyathi muiganu wa kuruta wira gatagati-ini ka mangi. Katika ulengo wa wanasiasa, mazungumzo ambayo haitii moyo na maneno ya vita ya maneno hapa na pale, na katikati ya shida hizi zote tumeona nchi ambayo inapitia changamoto. Ndeto igie ithurano cia mwaka ukite wa 2022 atongoria a kanitha ni mareganite na methugunda ona kana mageria ma gucenjia mwaka wa gutabania ithurano, guku makiuria icigo iria iratabania ithurano nini kuitabania na njira ya thayu na waragania niguo gutigirira gutire na ngui ingiyumiria ya kugayukania muingi. Nzuri tuangazie kwamba tutakuwa na uchaguzi ifikapo mwezi wa 8 mwaka wa 2022 ama mwaka ujao. Handu-ini Hakameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.